Ndagika nini cia muthia ambunge atano wa kaunti ya Murang'a na seneta wa kaunti ino nimeyumiritie kurugama na munini wa president Rigathi Gachagua makiuga thitango iria aratungio bunge-ini cia kumuhagura itire na muthingi na ti nginyaniru. Ambunge aya atiga mubunge mutumia Beti Maina Ndindi Nyoro wa Kiharu Edwin Mugo wa mathio ya aria matauma giikaro-ini giki maugite na mugambo umwe Gachagua gukuruhanio na kwagira kiene tafaria cia thirikari kurekana ni ahotete kwigwatira utonga utaramenyeka kuria umite miaka-ini iri ya Kenya Kwanza wata gukuruhanio na mirurungano ya Gen Z thitango ire na muthingi na riu marauga President Ruto ena uge munene thiini wa ndereti ino. Bara no ni akirwetwo members akirwetwo kiama kia UDA maka-accuse party leader, deputy party leader wa kiama na tutinona na ndirageria kuga muru wetwo Gachagua ari wo thini wa display committee aria mena maundu make magwete hau atina kinya aratengerio kuria gwetagwo parliament for impeachment. Deputy President Rigathi Gachagua danaheo kamweke ga kwiaria kana urio ciuria twacoka twatariria ati kiama gitu kia UDA kiria ithuothe twaingirire guku nakio ni kiri uria andu mangihitania macira mau maciragwo na njira yo ndihuthiritwo uguo tukoiga ithuĩ tungienda ko ni kuhoteke wambe cira ucio twarwo gwi kiama utwarwo nigetha disciplinary action ire yagireire gukorwo mechanism ya disciplinary cases ithie na mbere tutigirire ati Rigathi ni aheo kahinda ga kwiaria na gucokia ciuria. Ambunge aya marauga gutire hindi gicigo kia MT.KENYA kingitikira guthinekania Gachagua amwe na President William Ruto riria ari munini wa President wa kana Uhuru Kenyatta gutire hindi kuri kwagia na ithugunda tariri ya kumuhagura. Niki gikugiria twicirie haha hena guoko kuria kuratindika maundu maya mathie handu ha kugerera watho-ini uria wagiriire. Tutiramenya kiria kingikorwo ati oriri tuima ningi turageria gu stabilize ria turai na thina wa Gen Z ningi ni twambiriria cira ungi ukurehe githagathago especially gicigo gitu kia MT.KENYA na no turia andu mecokere na mecirie keri nigetha mahote gucira cira uyu. Ni tukumenya ona gutire thirikari endago ya broad based kiria giatuma marehwo ni kura cingihe tondu ODM iteho kura itinjaigana ni kura cingihe getha Rigathi wa Gachagua atuike wa guthinjwo. Ukire uguo seneta wa Murang'a Joe Nyoto ni aithuritie ati mari na nganja na gukuhanio kwa ODM thirikari-ini riu akiuga kwaya guoko kwa Raila Odinga kuri ndereti-ini ya gutindika Gachagua kona-ini. Ihinda-ini riu nimerite President William Ruto etikire maiguithanio na munini wake agikorwo kuri na undu tamukenetie kwaga uguo ariganirwo ni gikabu gia kura kuma gicigo giki ikereka-ini ria keri ria gwetha utongoria githurano-ini kia mwaka wa 2027. Ndacera matura magurito maragwa ndathie kigumo ndathie kangima andu maragwa na mugambo umwe makoiga kanyu ona kate kaguru kumwe ona gatari ritho kau no kanyu. Njuge ni thoni muna ni kieha kuri ithui atongoria Murang'a ni undu aria macainite ni mere mena opportunity ya gwitheria kuri muingi witu na kwaga guvutira motion eno. Ihinda-ini riu atongoria nene ya makanitha ni makomithitie kuhagurwo gwa Gachagua makiuga ni athurirwo ti kwamurwo amurirwo. We rebuke the sponsors of the impeachment motion against the lawful elected Vice President of the Republic of Kenya. The motion only served to divert Kenyans, overturn the will of the people of Kenya, and divert the attention of Kenyans from important issues of national development of the price of political expediency. Kenyans, you need to be peaceful people. Even politicians, address whatever you are addressing in peace. That will save our nation from all confusion we have left and right in nearly all counties. Atongoria aya maugite kanitha nduri na kanya ga gwitikira uteti utari na uguni guku ningi makiuga thirikari ni yuranitwo na mathina maria mangetheire a Kenya gwata gutherema kwa ungumania. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.